matur suksema ring guru wisesa pinirien menawi penyuluh basa Bali ring sane bertugas di ring Desa Peguyangan taler penyuluh basa Bali Kota Denpasar sanesan pun presiden nyarangin nureksain tur konservasi di tiang medue warisan leluhur sane patut lestarian. Itu ledang kadianggo sareng kami ngomersihang puniki wenten linggih ring lontar maka di tiang masuk semua. Dimugi program-program sekadiniki berkesinambungan. Napi bawin sapunika dengan berkesinambungan program niki ajeg dadosna niki adat dan